Fidelis Wanganga. Ni mwaka umwe urathie kuinikirira riu thutha wa Profesa Kithure Kindiki kwihitithio ta munini wa keri wa mutongoria wa bururi guku bururi-ini. Kindiki ehitithirio kuyukia giturwa kiu thutha wa uria wari munini wa President Rigathi wa Gachagua kuhagurwo ni bunge agicukirwo mahitia ma wagarari wa gatiba. Na ihinda-ini ria mwaka ucio mwe mwigarurire wa uteti kirima-ini ukoretwo ucenjetie na njira nene. Gachagua na Kindiki magithimana icoka cia no koigi wa gitaro giki. Mwandiki witu Sam Njuguna akimurika ciigie mwaka umwe thutha wa Kindiki kwamurwo ta munini wa gatatu wa mutongoria wa bururi. Tariki 1 mweri wa 11 mwaka muthiru nilio Profesa Kithure Kindiki anyuithirio muma gutungata ta munini wa President wa gatatu guku bururi-ini, akihuria ithenya ria Rigathi wa Gachagua na uria wahagurirwo ni bunge ya bururi kuhagurwo kuria gwakindirirwo ni bunge ya Senate. In full realization of the high calling I assume as Deputy President of the Republic of Kenya. Na ihinda-ini ria mwaka ucio umwe mwerekera wa kiuteti bururi-ini makiria gitaro-ini gia kirima ni ucenjetie na njira nene, ukiambikwo na mithingi ya guthimana icoka no koigi gatagati-ini ga Gachagua na Kindiki. Alifukuzwa na watu wote hata wa kutoka kwao, mpaka wabunge wa kwao ndio walikuwa mbele hapo wanasema kwende kabisa. Wewe Sabrano, si nilitoa pesa? Yes. Si mlinihakikishia? Si mliniambia hili kijini kifukuza wiki 3 atakuwa amesaulika? Ihinda-ini riu Kindiki akoretwo ambite muthingi wa utungata ta mundu muhoreri wa kurumirira uge wa mutongoria wa bururi ategukararia, undu uria ucungireirie ona President na thiriti yake kumutugiria. Huyu deputy wangu huyu Profesa Kithure Kindiki, at least for the first time niko na mtu ambaye anaelewa kazi inaendelea namna gani na anasaidia kusukuma hiyo kazi. Indi ona thengia ya kiuga giake maitho-ini ma aingi kuri na kibarua kinene kiri mbere yake gya gucokaniria uge wa aikari a kirima-ini na gutigira ni makuya mururi wa President Ruto. Nimwanyorire kuria gecira ni undu wa Uhuru wa Kenyatta na munini wake nigetha maume kuria mauke guku bururi-ini. Athathauria maundu ma kiuteti makiuga munini wa President Profesa Kithure Kindiki hari na kibarua kinene gya gucokaniria gikabu gya kura cia gitaro giki na gucierekeria kuri William Ruto ithurano-ini ciukite. Ni tugukorwo twina njira nyingi muno cia gukigeria uria andu mangigicokanirira. Tutari turakinya handu hau riria gicigo giki kia Mount Kenya kia fatara gukorwo gikionio njira. Retired President Uhuru Kenyatta nowe ukiri na nafasi iyo ya gukorwo agicokaniriria andu hamwe. Indi gia gwetererwo ni kuona mwigari urire wa uteti oro hamwe na utongoria rungu rwa Profesa Abraham Kithure Kindiki ta koigi wa uteti kirima-ini. Fire si fire, noma si noma. Handu-ini ha Inooro FM kuma guku Nairobi, nie njitagwo Sam Njuguna.